Natural Samoa water, the taste of nature. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Ia le alofo I ova I lenei a tai au. Whai ona tātou wauria mai. Po whia lava o mai mua mai e whaafonga mai ai. Ia soifua manuia lau tō whaasausaunga ai o le whaopobonga lenei o le tātou Port Kalame o le lava singa. O nisa ma tā upo le whapena o na tātou tala noa ina ia au whienga tā upo me le whamasinonga. O nisi o whaiunga malo wa mai e o na whata oto ia o nisi o fufuanga mamau. Ia mai se foi nisi mo tā upolo o tapisa I pēr la tunu o le taimi nei. E le ngata I lea ia o le awha penao na tātou tala noa I nisi o mo tā tia whaatuwina I nisi foi o whaala potopotonga o tā longa. Ia o na tawa lunga I lea I se oto-otonga o le tātou Port Kalame o le whaamanatuina o le ono su whātau sanga talo na tūto o tasi ia le tātou a tunu. Ai le nei tūlau te whiwhia whaelo atu tālofa I Yvonne Esther Atonio. Vai atu le mānai o lau pēr tālo whai silo matua. Ai osu ele pēr silo matua. Ia, so I fō manuia langi. Whawhitai, e foi, wale lei fo I le whai o le tā Port Kalame. Wa tau e se mawhau e whai ni por tasi a wa o le tatonga luenga. Te le lawan tato atu I tua e whawsanga I malo le atunu. Ia a o tatou fontanga fo I masui o le malo. E me se tatou wheloa inga masani ma le awhionga I Palemia. Ia sao lele ia wana ue ta ua le vanga ngā. Iu se tasile nā o ta ia la whaarofo I le tatou ngā luenga. O no present how you present yourself e tūlanga whapena. Ia o la e fo I. Ia ta ua tuai fo I lo tangata I lumo o tangata lau tele. Ai manai au ta amata mai whamasinonga. O te loa tele o fisili whamasinonga ali Yvonne. Ia o le mea masani lava. E le tai ona misi whamasinonga. O le vai asol nei langi tele ona i tususinga a media. E whaatatau lea I whaaiunga tususia a lea whionga I le whamasino. Ia talasa atua sa anga. I le mta apu lava lea I le Palemia manisi fo eto alima. Wa le maua. E whaisina tele o itu lau peye se lau I wafitu itu lau o le whaaiunga tususia lea me lea whionga al whaamsino. Le foi wata pisa I le tunu I le neva yaso. Se e whamanino nisi o vaenga o le whaaiunga tususia me le whaamsino lau ia whaamamole Aftai Yvonne, o te loa Yvonne, o te leilo ia oe pari a oa ia lem whaino whaita ua ia. Se lau I wafitu ia itu lau se aso e tasi. Ai au whaitau whai whaasolo ato ona o le niniwa le mea mawaito ni nefu. E pe e mānai ai la le tā whai whaapea. O le a le tala noa ina le whaiunga atoa tasi iwa fitu ia whalau pepa. Ai o le a tātau tala noa I oto otonga. Vai aso nei ia malas wharei le fōlesi tā Port Kalame. E pe e mānai ana a manino lava le vaenga lea. O manino fōi le tātou au mai mo mai le tamata opu. Ai o le vaenga le si vaenga sa o maua a mawaina mai le whaiunga. Sa mātele lava I inu tanga luenga leo leo. Whaatino ina o nga tautua ma le sue ina la mata opu ne. Ie whai ase mafa o whaupunga fo I le tamaitai whamasino. Ai mo le sila fia just fo le leire toi whaatepa le atunu utu o le mata opu le nei. O leo a pe watolu vai asa talo na mai e ona tu ina mai le whaiunga le whamasinonga. O I lātou sa o fia mata opu nei au fia I le fionga le Palemia. O le sa avea whaipule le nāpaia inga le fionga ia whepule ai whai mata soa. O le sa avea ma leo asiasi po le police inspector ia Leo whatamalama au awa. Ia o tamaita ia Alicia Marie Smith o Samuel po o Sansua.
ia ma kepi ma nei si vai kepi ma me o la tau la ia to ono na fiam tau pune ua mai al fai unga ua fa ale nga ina molianga fa asanga ya la uli fe pule ai ma ligo se vanga nai la ia ia nisio molianga fa asanga ya Samuel Bosen o Lisa Marie ia mai foi nei ma si vai le la fa ma ni le ia nisio molianga fa asanga ya la to ai o le vai aso nei le aso fua le aso nei foto a tu ina lo ia mai ele fai unga tu sia la le written decision la le se lawi va su fitu la pepa ta ola i le vaenga le na au mai ia ni fautuanga fo ia la fionga le ale me a fa sino sinia tanga luenga le leo te leo le lapele na maua nei le mata upu nei mana ia sau noi foi a tonu e pele mata upu nei to e fafangu ai ma vikinisi awa la fou e ma fai ona to e fa fo e fa tuanga le atunu ele mata ngaluenga nei o leo o le sila na tumai tai fa masino i wan e pe o so ona ta filisau no la mata ngaluenga fa tino ino le lato pito la au e au noa ma le sila fo ita iala ia po o tula fono le mata ita inai o le manato fa masinonga o a pula lava le matanga luenga po o amata upu su elelei po o amata upu ele su ina po o ai e fa alongo iai a po ai foi ele fa alongo iai o fasilingi ai la le tulango le fa maone ma le mea moni o le fa tinoino le ngaluenga la vaenga la matanga luenga la nei o le si vaenga na sila iai le fa masinonga i tulanga i o le lape o le tautua tanga luenga i le mata upu lava nei manatua i wan na le fa manino ina lava o suenga nei a mata upu nei fa sanga ya la uri mai la tau nei e le o le ina o le mafuanga le maliu o le songa ya tu au malitino ai o vaenga for your circumstances au tafa pese suenga tala mata il mata upu nei ai o le mata upu le nei le va ile na tula i mai le solus futasi aperila o olo atasi le wo o ya aperila tau sanga nei to ti a to le lima tau sanga o le lava sa ili ne ale so ina ia o mata upu o le ia ile manato fa masinonga ele ile le ona faia tele le lape mal fa le to nu o mtanga luenga i suenga ta ola le vaenga le na mama faila na saunoanga e ia le atua inga foi le whapea o se tau pule ngai whao o le maliu inisio minister to o lua paia inga lau tua ki nei ia o le fionga na le polisunga ia la auli au avea foi ma minister o whatoanga whai ngā whai ia ma le fionga le ia olo fitiwa ai sa minister o mtanga luenga te tele o le maula le sa ilu mo le whaamasinonga na iei le whana se itulou na iei le tau pulpulenga na iei tupe na tutongi e wha tinu e la maenga lea e manatu le whaamasinonga e le ese suenga na whaia na wheo le matape na wheo le komisino le nawa waitau e whai se polo a inga po se whaatonunga ina ia fai se suenga mata i tua inga la nei le se mena fai na toe foi le sila le whamasinonga le mata upu wa lima o se furu e whani tau sanga na awhia ai ia le sa tula mai pe ave ma pale mia na fai taimi sunga ia tula e pasa ile le malilanga o isa ia fai la tau pulpulenga e whao le maliu ia tula e pa o nisa i la tau nei ua mai a ona tuli whasalanga o nisi e le i fai ale ia la tau whamasinonga ai o le vaenga sa no mafa el sila fa masinonga na fa atino le suenga le na taimi tau pulpulenga ia na toe au mai foi le tangata sa tua ia mai Australia e tula i nei fa masinonga le pe tai la ina o tula i mai le tau pulpulenga nei le afia ila auli ma olo e le se fatonunga le sa avea foi ma komesina e fai se suenga pau le vaenga sa ia fa atino o le tuina atu le po le whamatuina atu le o se ave ta avale leo o se ali leo ia e ve ma ave ta avale o ila ua nei ia pauna e peila o le manatu o le whamasinonga o le whaia o le ngaluenga po le susuenga ua whaiti ai le tūlanga le whaatuatua ina o le mata ngaluenga ua abe ese le tūlanga foile le waona atou le e puipuia le atunu
Ia le wale se tūlanga whapena wa whai. Te lele whai o la mitanga luenga. Ile whatinonga vaenga la rea. O le mta upulea langi i le palemia mai la tuitu o lima le na afia. E whai sina te leo moli mau leo leo. E le ai se moli mau na wha amaunia. Le ai moli mau leo sa whaonga aina le whamasinonga. Matau le fitu sulu ono moli mau. A o le te leo moli mau. E le I whaonga aina le whamasinonga. O inaia tangi ai. Le pei le vaenga le anta sila ia le whamasinonga. E le leina whaatino le ia le whatinonga le ngaluenga leo. E fōlinga mai o le ua peina ona whai a whatau nuu. Ai le aisia nganga e matua sa ili le lei mau ina tu ina atu. Pe sao pesa se mau. E le sila le whamasinonga e tatau ona ilo masu e su e le lei. Le whalawa ia au mai e la ia o le lana ia la sila. Ia a vea le mata upul nei. Ma vaenga ma mea natu tupu mata upul nei. Ina ia se whaisuinga fau mata ngā luenga. Ia se ta ia la fau mata ngā luenga. Ia vea foile le mase vaenga te whawhangua. Ia wala ia sila. Te lela whaino ngā luenga sa whaatino e nisi fo e ua. O tana I matana luenga nei. Al melo tulai mai. Ua tangi ai le ngata ua le whaatuatuaina. Le whaamaoni whaatino ngā luenga. Aua whesilingia e foila le tūlanga la lea o le whaatuatuaina I la tau e le malu le tuno. Lea la iai ma le whalawa au mai e lana fionga ia ni whautuanga. O whautuanga la ia na tuina mai. Toi whaatino le susuenga. Whaatino le susuenga I si awala vage. Whaatino le susuenga I si tangata tūtua tasi, independent. A mae al susuenga. Whaalawi loa ia la fo nei. Ia le whai unga, po le ale whai unga le whamasinonga. O ia le susuenga whaalawi loa. Le whala iela na saunoanga whapea. E tusa lava pe iei se suwinga o le whai unga o le susuenga pele ai. O le mea tāua. Ia wa ai mai le ia alo, ia tupulanga taua loa fue la tunu. Le ai o le lava iei le whatutuanga I. Ima taulia ia iei fo se tūlanga fo le justice. Mo le toto masaa o le foina a fia mata upule nei. So o le manatula le whamasinonga. Pe iei se suinga pele ai a ia whaatino ia le susuenga. Le tio fo ia o te whaitau atu I se tasi o tustusinga. E whai asina te leo le mau tuspa ia le na oto mena na fionga il whamasino. Ioi, na whai e lana ina ua umala na saunoanga le nale na saunoa I le tūlanga le lape o le matanga luenga. Le whaatuatuaina. Ai ta te le I otura I le mauna si mai. O ieli manatu o le whamasinonga fo ile le tūlanga o le ai o se ngā luenga le leina whaatinoina o le matanga luenga. Le na tamu whai e na nā ia le tūlanga le in action ala waenga ia. Ia it speaks louder for le mena tupu. A o le maule te saunoa iei le iwa o ne sao. Na si mai e le awhionga le whamasino le maule a mai le tusi o le whailaunga. Mata upu se fulu. Ia ma le mata upu mua. O se waenga le nā mau. Ia. A tono le ale fifiei nisi. A le maua ia na au mai e lana fionga e whapea. Whailaunga se fulu mo tā upu mua. O I le whai upu mua. O lango ma mate. E elo ai ma masa ai le swa u manongi. A le whai mea manongi. Ia o te loa tau le whesiling. Ia po le ale wing o le ngā. O le ngā mau. E me no whaitangata ia ma whakasenga fo ia. A ia ulawa ia ma nino i o le mau. Lana winga. E la tō o lo Lo e lango mata I tau no le matanga luenga. Lo lape e le tau tua le matanga luenga. Ia e tūlanga foile le peo. E tasi lo vaenga le o fia ele nisi. O le mau si I mai le ala fionga le whamasino. Ia pewa whaawinga foile le lo ia. Lango ma mate tūni o. Ai tau ina talo sia ia nā tau whaonga ina. Ia tūlanga ia wa au mai ele whai unga le whamasinonga. Peo na whai atu. Pauleo se vaenga le wata fea. Ai ai si vaenga le whai unga. E ma whai whai ona tātala noa I se I le si whai tāpor kalame muli mai. A le vaenga la ia le wata au mai. O le whina ngalo whaalia lana fionga le whamasino sinia. I le tūlanga na whaatino ai le matanga luenga o leo. Ia le sue o le mata upuli nei. O te iloa e maa mta upuia o mo me lo se kom sino fo o leo alang.
Kalosia. Awanga fasilingi foi felo ingal vai asole mala fiongal pale mia po mo se comecina e ora italiale ai ora fa tali stula pa pena. Natural samba water, your only water. Ta se e mai le mta upu fale alili. Ya. O lea ua iei le soso onga o lea mta upu o se mea fau lea mea langi po o lea sau whaamtala i lea mta upu. E mataulia fo ina ua mai ona tu ina mai le fai unga fa masino o fainga palota ua solo ia ile no foa la fune ale tu ma al fai pula le tu ma lola le fale alili tasi na o mai la male polo inga nei e refer la mata upula le o se la wafe ta la le fa pena le nat o ina tatongi e le fionga le fai pule ya to e lupe po moni nuku au ne semo ia tu i loma lan selota la meko ina ia ave esaila le mata upu ma le famasnonga ma le susuina o le mata upula le na o le na ave fa ele fionga le famasino ave i lo fiso le loia sili mo tamata upu mo na o le mata upu o whaatinonga leo molianga, whaasanga i moli mau e 5 ia le io o mai le temin whaatino e le whamasinonga. E le whaurana tā upu lena tue wala awan mafi i wan, o le soso onga maina le whasilingia o le matanga o le ofiso loia sili po o whea, ua o iei mata upu ne lua le alana tūla ia nafi ia. Ia le tamaitai leo vito o lio a leilua, e tali mo le tu le ofiso o lo isili e mana tua o e iwa o le vai aso le mtene na au mai ai le fai unga le fionga le whaamasino ia Rise Harrison ua ave esaila ia le office o le lo isili ma le a fionga le tamaitai lo isili mai le toe au wai i so se mata upu fale ali li tasi o le lana tula ia nafi le sui o le office o lo isili faali le lata upo po lenga o la tau leo mai au mai mata upu le i moli maune i 5 whaatase ma se la wafe. Ia o le fueta o tol whai unga Harrison e le tatau ona toi au wai la tau ona o le conflict of interest o le whaapea o le fionga i le loia sili. Ia sa avea fwoi mase e tasi sa loto i le temi whio whaatino le mata upu toi lupe i le ngata i le i whaia nal pālota i ene womal pālota. Le lana iei la le tūlanga le na tūla i mea nafi. Ia na fasilingi o lola ia o le tamaitai loia. Po le ana le tūlanga lo mana o ila tau o le talo sangan tu wan nafi. E a pe a taatia e sel whaatino ino le o morianga nei tangata nei e to a 5 Se i mai e ona sila le whaamasinonga ma toi ilo le whaamasinonga. Ia le talo sanga toi lupe. Lewa i lumo le whaamasinonga ia Harrison e toi ilo le whai umo le whaamasinonga. A whainga pālota. A mai e lo le ilo ngon ta upuna. Ona nga i mai lo le ilo mai ia pe taila o le na fasili ia na fi pola sa tūlanga wo o iei ia la whani le whatununga le ale lo ia sile ia mo lo sila fia ia mal sila fia o lo malanga le lo ia sile le teni nei o le talo sanga la le ntu nafi tu mai se avanoa se e fe so ta ia la ma le lo ia sile e au mai ela se whatununga la po fia la ta o toi mata upu nei wa whaari le polenga ia na fasilingia fo le tūlanga o se la wafe po fia wo ia le na o le tali e tasi se ilongo ia le lo ia sile o le se vaenga na fasilingia pe ua mawala moli mamana tua foi wa fiu leo e su e po feo la fie moli mauni le lavana e una fai tu si samania
fai warrant for arrest sai mai ele mo wala le fulana so pisilia ngafi ua maua la ila tone io le tari o lo ngalo lua pe la to malo so le e sa ili po feo o yai ale mata o pula bala le ya to lu pele lo longa fa mas longa le ngal tu e fai la so lo se fulo masina nei le o to e tolo le so lo se fulo weba o le masina lava nei e lunga la le o le talo sanga le lo ia a to e lu pe tu o tu se avano se ta pena mai le la to fa ta to ai le o se mata o pu o le mata o pu fa au lava le nei ia e se na vai ngo le o le se mata o pu o le judicial review ia le fata o to le se mata o pu se Italia ia le se fata no mai le lo ia si le tasi la vai aso le fata o to le mata o pu ia na te vala a le vai aso fo tu se pe o le su e sono America ia moli mau nei se tama sa boa tama sa mo tu sa le ia e le se mtanga luenga po singa luenga fu e alo mai neme o le conflict of interest tu se lava pe la salata pe mamau le faia e le lava se sim fai ona alo mai ia ai lava e sa o ai lava ta ia ngai le mata ta ina i le tulanga fa ia tai pe la ta nga luenga a fa pe o e alu nei fai se stories tangata ai te ala tu te a inga ia pe te masani ia declare lo conflict of interest inga ia na tu fo me le ala tu le tangata le tulanga o le tulanga la na le ia le fatto le polo inga le na mai Harrison ina ia fa se ese lawyer sili malana officer ono le lawyer sili sa le yelang conflict of interest in ta pula to lupe fai sina fia lolo mta pu fam sinonga vai aso nei le fo e au fia I male mta upule le afia se tasi o fai pisinisi ioi au se tasi fo I sa avea maleo leo o le simta upu peise susunga le se fa fia ngainga o le fai fe au fo ile le mta upu fam sinonga le afia o le mata upu na wa sa no ia fai tete fo le tala no mta upu fa pena ile afia sa oi o le tasi mata upu lo afia ia se tasi fo o fa fia ngainga po fa fia au se fai lotu o le simta upu lo afia ile sa vea fo ma leo o mata upu la nei o moli anga le li fa fia nei e iva moli anga fo ile o le faia se fainga ainga fa marosi ma le fainga on tulanga matanga fa pena foi la le ta pole ta si le polo moriel e ese me e mata upu ai ta si lava le tulanga le o le similar cases fa pena o mata upu la fa pena I bon e ma le ale tu mo fa masinonga e ye te me au mai fa masinonga se polo inga tau fiel fa sala wino le swafo le o afia ia o ingo o no po o la fanga o tangata mane na ia foi le pupui e foi le na afia fa pena foi e ai se mata upu laki le o lo moria ile pola inga ne ai ni sio mata upu e ta o fa sala wino le victim male no ia ai fa la wilo la vale no le foi le na afia mata upu la nei lua o mai ala le mata upu le lo afia ile fia ngal fa fia nga a lo fa wa mata upu la le ia se tasi foi na ve ma leo a o mta pula betasi a o lesi mata apole sau no ile pe fai business ne sa o se tasi foi automata fai business longa la tuno e swa fai a Doris te io se tasi foi wo longa tuno la tuno i mene puta business o lo moria mai la ile na la ve se raid foi ile la leo tau sango tuana ina mo mai ai ma moria ile on morianga la leo le umi io lalo le morianga o la ma fa la pasaina na kati at me fa pena te ela I morianga o le la loma lana fa msinonga pe tai o le vai aso na tula ia loma le fionga ia fa msino ia ni ba mata tu atanga loa ilana talo sanga I fia malanga I au se talia e ase foi al fanau ia male ainga pe tai ia na te ena ia le talo sanga ono mafuanga la ne matou winda o e Yvonne e mo lia lo le tangata e lua me fai e famasinonga o le tāpau au pepa folau uma tu se pe fiena o tu se folau e ave umai o mtanga luenga ia o le simaenga o lo saini o le ofiso o leo ia o ngaenga la whapena e iei la le discretion o le famasinonga e whapea mai ia wa lava la le tau fio tu se folau ai saini pe tau fi tu se folau ai le saini tulanga whapena ia pe taile na mai tau ina le famasinonga nafi
E lua ia tusi folau o le tamaita ina whaali o le tusi folau Australia ma New Zealand. O lona winga na o le tasi le tusi folau te le lope se tusi folau Samoa a whai e tusi folau Samoa lona winga o tusi folau lana taufia. Ia ele talia ina ele whamasinonga whianga yani a vale tausanga. Ma ua le mawhai e la o na malanga le tamaita i ana fufuanga fwin whapena o na fata oto. A le tūlanga na i le process na iwa. Pe fia ne au tusi folau e iai. E se renda uma lava i o ina tanga luenga o whamasinonga le teimi. E tau fia ai oe. O le tau tonga lana, a le tau upu ia o loo whau au. Le tau upu lele i leo leo, i o loo whau wau le so. O te loe paui o tamta upu i whamasinonga. O le overall atoa lava na ia le tau lia e la le te leo nisi ma tau upu fwoi e maasani. O le asunga fua lava i le court, i le whamasinonga i o mention. E a watu e ma tau upu fwoi a leo leo i la tau tau fia watu na. Panga solo mai lole na ma faatulanga ia o la stofi lava ia le faile over le call over whamasinonga. O inana e faatulanga i lo mata upu a fia fai susu e ngā whena hearing. Ia o te loa se i whaista malo o longa pupu. Ona tātou e whaafoi mai le tāmata upu la ia pe ona iei le mata upu sāwhata. Ia me se le waa foi le 2 miliona le whaakali le upu whewa o iei ia. Natural Samoa water, the taste of nature. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Ia lele i van o le sa vai atu sa ei o ile. Sa ei o le tātou whenua inga foi le mana whiunga pale mia. O le te whalo ngā tuka tuwha e le tupe pe fia le tupe na o tuwha. A sa whatana ka ia. Ia e sa o leilang. Whaisina te leo le whamanuianga le tūmalo sa whata lea. Lo whaimsila fia le atunu ule wa ani usila lea na ngotoangi i ngā taiwha leo sa whata. O lea la o whaata atia o lea whewa pāsia, e awhe se lau tā la mo le tangata e tasi i le tū malo sa whata. Whaisin te leo lea tino i tūpe alangi. Te lea ka ilaki lako. E awhe se lau le tangata e tasi. Lona wenga se fulu ia. Maua ta avale fōu, maua le whale fōu ngā whale lua. Alala le tū langa no oila le waa. E ta oto pele wa aioa wa le te whalonga kua, o la e whai negotiations o le wa. Ia, o lea lava e taitu alua le malo sa moa mani usila. Po le altulanga iai pe tu ine e whai wha amata anga, pe e tu e ave, o lea lava e whai loilunga a... Tanga noanga le mata Ia, upu. tala noanga i le mata upu. Mana ia la le tāu atu le... Po le ase se i tu sa o lava la whiunga le palmia lang sa moanga i tu sa ima le waa la, po le altulanga na oie. E wa le fwoi e masi umua, se tau atu ala le video le, po le tātana noanga la le, ma le whiunga le palmia. O le taupu momo, le taupu i le tupe whamanianga sa whata. Tūmalo sa whata tasi lua. Ia ma le taupu pulenga le taupu i sinu o lo a fia. Whasi silanga le na watu i le waiaso le tenei sa whapea to i tala e ta iafe tala le ainga atoa. Afe tala ale ta ia le tangata to tasi. E whapea e mai lawa le pepe me mea whatoa whanau mai se i rau oile. Tangata o sina sina. Pe tai sa tue whetu na i whainu mela. E te lele tino i tupe toe e miliona mon tupu. Le la sa tue whetu na i ai e whainu mela le whautua mai ale. Al komiti whapitoa
o lo ngafa ma le taupulenga. E tauntu e whaopopo le tupe ina ia whao ngā umar tupe mo le tūmano atoa. O le la ua tu e whaopopo se lau tāla. Tu sala e afe se lau tāla. Tupe tangata anu umateitasi. E tu toe le se lau afe. O tupe na o lo ufa whaatulanga ina mo nai pisinisi la tau na fia. Fia ila tau i whaateri malo. Ia mala tau pisinisi o lea. Fia taru wha moe moe nei. O le mtau pule nei. E le i mawai atu nei fo i nei no o mai fo i nisi o le tu malo la vo sa fata. Fatel teno mai fo i o la tau atunga lunga. Ia matulanga lava o le tūlanga fo i le whapele o mawaso la tau leo. I le tara no ina lava ni mtau. O la tu alalo na fai. E le lei lava le tasi o le awala e whatara no ai. Le tu malo atoa. Sa ili le tūlanga o le au tasi. Nei leo whawaenga fo i lea te le ai le mautonu ma le tasi se tonu. E la sa fautuina nei fo i lisi o le fio anga. O tawhito ala no o mai nei. Maari lia wa se ele waa o le pomiti. Ale malo. Manatu fo i wa mana so le pule. Manisi umo pito nu o safata. A nga i nare whatara noanga mo nisi in ta upu iluma. Pe lava no fai atu e taunu mail te atu fai ngā malo. E nao le 2 miliona na tu ave mo safata. O mai lo sui atu le tonu. Ave atu se 4 miliona o le boi tupe o first payment. O le wa mai New Zealand. Le lai mafuai o na mawole la tu wafe se lauta la le teimine nei. Ai leo muta ai le whatara noanga na ta upu nei. Le lava e alo negotiations le va o le malo sana. Ma le malo New Zealand. Le fo le whasora tara noanga. O la le sisle pulu matu. I le va lea pe ABS pe la tu ua i. E umi la le tara noanga e le umi e le pupu. Anu inga te le whatel tara noanga pe ABS pe tu. O a fiang. Ia o a isi polkala me te waile a fianga mo le nu. Langa la wha vavauri me lea. Ia mam taupu mana o te tau fie watu fortu ala lo tatou malo le fio anga. Sa fata sasip sa fata lua. Ia o langa pale mai fo sa si e tala noa. Le mea lava le nei o le so le pule le mea tau a tele. Tau lava na tala noa ina i manino. Ana malama le lei ia tu langa o le. Pa moe moe. Ina ia o le wha maoninga. Whamanianga tangata e tau no o iai. Ia o ka ia la i wa. Le la wata otol fatal noanga le wa ai o i sa fata. Ngā tai whalu sa fata. Ia se whai se kala whia wo i ele ka kou wa a fwoi le wha me 2 milionga le wa bifonga wo. Lusu furu pe lusu 5 milionga le kau te minga. O le wa alea na tu e au mai e whelua i le wa upolu ma sawai. Na sau noat pale mia e whai lava sina lave mta upu le wa alea. Ele o longa lava ona o i se tūlanga leile amta upu. Tu sa le waa e 2 miliona. Ai o le taimini, ua 2 miliona le waa. Ai sa mea wo e lusu miliona. Whaisina tele o suinga ia a o le tele o tupe e alu i le tau upgrading o le waa. Peila o suinga ia o le whainga o ka paka i tunu le waa mo ta avali. Ia a o nofoanga fo i mo tangata o lo o whiwa i lunga le waa. Le va ale len sa nord pale me le sinta so felo inga e felo lo le nga wal Titanic le na wal va ale pe alu le vai nu ua Ia sa o le ele se felo va amol 2 miliona le na fa tau ai le tau ana yo le va original taimini ua 2 o 2 miliona ona o fa pouponga maswinga le va ia se tu atu pela na fionga le pane mia tu sai malana saunoanga po le atonu o le taotonga. Po o le afal fina ngalo le malo i se tu langa po le fufuanga i le foi vaenga. O le ba. Ufa tupe le spa. Ma le lato fa moe moe. E mai e run le company va. Ia il mai taula, tu lau lava fo nothing. Ia wa ese atole mtafa yo isa tau no fai meta wafu mo me babena. Ia wo fai leva lele tu la inta pune te mine nei esa ola sa unong. Wo fa tupe ele samo port authority leva.
Ia lela tau mwhai tau koleti uma mai lea whaingo me te tau na whatulanga molto o mai o tātou tupe. Al tupel spa. Tupel spa len whaatino uma ea lusfu miliona le tātou te temi. A tonu se i whairi uma mea uma. E le ngā tia fo i telea i a whisiringia. Wa a tau si sirana ni malanga. Au manara sui pale me a tau rupe mana na umlanga tō tele. Na o e reconfirm. Pe ma whai na ngā whatia le wata tō. E no mai la ia tau mai le ngā whatia. A lea wa hardware development le wa. A tato ki pia mo kua ngena na me masala koe milionga me reko koe re kongia. Olona wing. E tau tato ba aise a wala. E toi wha a uma le rei. Na mai rola ia sua le wala e. Toi wha ola mertu pera malo. Ia. O le taure na longo mai na lua miliona. A le suinga ia na whai. Ina ia mawhai na oi runga ta vale. Mawhai o na tapena ai lea whai ngō pase se o ton. Ma mea mwhapena. Ai lai wha tali le lipoti ilo na rua. Lau o mana me lipoti mua. E sa vai di le kapeneta. Ia. O le tūlanga le vai o le tātou wa aile lei. Ni koe kabal tupe. Mai au ni tu lai meni whai unga whapene. Ta o mai le sam ta upu, ta siniam ta upu pisai fo ila tunu le neva yaso. O le liki mai lea o tususinga. Mai tuai po wha maumaunga mai tuai matanga luenga. O tasi fo ila ta upu leo wha malolo inisi o leo tu alua. Ta upu lava le liki mai tua o wha mtalanga. Lea fo ia ile tusi mai le matanga luenga o tupe. Lea na whapea e tusi ai i le CEO o le whale mai. Se e whamanino le liki mai tua o le tusi lea langi whamalumai. Ie le whaunga me o le liki i wan, o le liki ai o le liki mai mo tusi. O masani fo ili tātou mai ngai tusi liki mai tua. A o le tusi le te sau mo iai. Ia o le tusi a le pule sili po le whaatonu sili o mtanga luenga o tupe. E a ngai la le tusi nai o le whaatonu sili o mtanga luenga soifu malolo ina. I te tono la o lea tusi o loo a whamanino mai ei tūmaanga o talo sanga fo ie ave pe amana na o stavale i o le process la ia. A iei ni me whapena ia e tusi nai o ina avele o le pika le malo. Ale pisas e avela lunga le kapeneta o le pika la o le pika ia o le pepana mo le kapeneta a foi mai la le pika mai le kapeneta o le pika a faka o le fai unga la nga kapeneta i o le fai unga la na a saul fai unga o talia tal sanga ia o avel ta vale a o nga polanga si o montanga ia a saul le fai unga le faka le talia ia le talia ina lava a le tusila lea o ta vale ia pisai o ta vale na au mai lalo polo keti ale tanga luenga o soifu malo moina ele ia luela se tupe ale malo ia pe tai ole mai tau atu ese le mai o ta vale ne e sili atu le ta vale le sta ole le kuenga fo le SUV mtulanga fa pena yo le lo mai tau atu le ufelwa ia le CEO ole tanga luenga o soifu malo loina ia le sa vale ine minsa ele ia se pepa foi le po se fa maoninga mal kapenete fe suia ia ta vale ia ma fuanga la na tusi e tusi o fa foi o ta vale e ta pena se pika ave lunga fai pe folinga mai fai ngofia le tusi fa foi e ta pena le pika fa foi e na ta vale o ile ma ia se fai unga kapeneta ia pe tai wa ese le tūlanga o ia i bata unu atu le tusi o ntanga luenga o umanga stamp lo wata unu receive ia pe tai na toe sende tangata i tua e lan manato nisi e pe o mafua na liki i tua le tusi o le whaaleanga ino le minsta ma le CEO tūlanga whapena ia le na manino sa no ngal pale miel vaenga la lea o le tiu te lava i o mtanga lunga tupe o le vai o asetan malo ia na ia fasilingi ai foi a fai tūlanga ai ua fasilingi ai foi pe ai se a ua pinpoint ai ngā mtanga lunga to etasi ia a fai wa tusi ma vanga lua ai se mahane tu atu il sa no ngal pale mia fa sa o mai ele tūlanga tonu lava lea
Ia, o le tusi ai ana afi. O le tusi whaaloto I whale I le wā o le pule o le mof. Ma le pule o le sefo manonoina. Wa tupu tere le vevesi. Ia, po waiwa ave I lunga le tusi I lunga o penga te whailangi o siringi ai fua le pe tusi ai inga ia. O le tiute lava ia o le tanga luenga o tupe o le lato wale mta whaioi. That is their job. Mata I tu whenga whaavai. Mata I tu whoi mawai ia tūlanga o ai inga e te tau na whaatino. Ia, palasi mai rola I whawha atu o le arena sa tau no o irtusi. Ia na tere rola fere o manatu o tangata pe uforinga o se kaua le mera la whai. A le mera vai. E whapea fetu na inga whaulo mtanga albenga. E paulava leo le tūlanga e thiwha manino. Ia, oa fetu na inga la tau ia whai. O me sort out te la tau. O ta vale ino whalongo na pisa ele ta vale whatau le malo o ta vale na mai lo poloketi. Mai le tasi se mtanga luenga min poloketi. Tofu mtanga luenga poloketi. Tau nu lo ta vale I mtanga luenga poloketi. La tom ta whaioi. Tufa ta vale me tau I malato. E ale lau te vai atuai. Ia. Wa watu e malta vale le fesiringi o ta vale le. Al whaulu ulu o mtanga luenga. Malta vale le whao ngai I le mea fionga le liminsta. O ta vale la ia no mai tau watu o le tua I o ta vale e ser mana I o ta vale mo SUV le leia. Ta vale la ia e re whina whao ngā e tangata o le mtanga luenga. Ta la whea ngai la uwhai atu e mawhaina whao ngā le minsta. E whaifun whao ngā CEO. Nā ngai ta la whea ngai mo le tofinga. Ai pe ele matango fiele watu o ta vale le leine a tonu fo ia ngai taringa malo le tanga luenga. Ai watu whao ngai la loini me kiri vai nisi mema me whapena. Ai olo iei fo I whainga vai I tūlanga mene nei o ne. Pe fia ta vale whao ngai le e whao lulunga le tanga luenga. Pe fi fo ta vale whao ngai le bimista. La I whainga vai. Whainga vai na walepa. Mai tau nei le tūlanga sai fo isi CEO mo le health. E pe koru e pe whaka abreng wherua. Sa lea se pisa. Ia, au le whatua watu nil ta vale tasi mo le paururunga o tanga luenga. Whapeo lai whetka vale le sa tonga ia ia. I tūlanga fo ila tofi wha minista. Ia, o la tue ti tiro whenga wha vai I ngā luenga wha minista. O ese minista I le sfuru, lusu tau sanga teruai. Ngā luenga le waru tremi nei. Paisi ma mawhatu o le mele whai. Taina ne a pe whapel wata vale pe tolu hoi ta vale. A mai se lan tanga luenga nei o soifo malo loina. Is one of the busy department. O le tanga luenga soifo malo loina. Ai, o lo tu mai lunga e sore pule. La ho tu langa le vai na mafuai o na tusi le tanga luenga o tupe. A whaila o tusi umala isi tanga luenga lai kai luam ka wala isi. A te le ropo la mua laina mafua o na pinpoint na le health. A la ho te vai e isi tanga luenga lai feo I kai luka I korka wala isi. E pe whapena se tala alu tau whalo tu I whale. A ua tupu le whawhitauri. E no mo whasara lau me le pecha le isapi I piritusi. O le tū mā le ale la le na. O aila laita le whaian me lea le. Whai o le tūlanga o le tusi na watu le CEO. Ai ka kala e rako. Stamp. Ia. Mo mwolo ave le newspaper ka ke pisai. Ia. Ma wapuro I rungo le. O le peiso le piko siri nga pisa o mai. Ia ina le puwa. Ti le rin tau. Ai o le tau pu whalo tu I whale. Te lo lava e whaintala noa le tūlanga o le pule o le soifo maloloina. Le whautau no mai tusi. Mai ele teime tau no mai I tala noa whasoa. E le o se me oki eisesi. Me whamamana mai whainga whaavai tau whamautu. Aua pe e lua tusi ala nge ile si tusi mai le IMF le na tusi I fo in tanga luenga I le minister
Mtanga luengo tupe. Ia, o le tusi mai ngā ma le International Monetary Fund. O le tusi awa ioi, o le tusi lana e le sawa i mtanga i le minista o mtanga luengo tupe. Ia, o lo whaalia mai foi atu ngā lungo o le IMF. I suinga ia la taumwhai tele maa lo i le tūla fono al tātou whale tupe tūtutono. Ia, pei tae na liki mai foi tuan mā tusi ia. Pese vai aso liki ia, so ne se tūloa. Ia le fulana manino ngā fisilingi e foi la fionga le pale mia wa e tupul mea na o lo malanga la fionga le Minister o tupe ia fia mau voi sewa no e wha manino me la na fionga tūlanga lea. Ia le lava na fisilingi la fionga le pale mia. I se tūlanga o ta oto e fole fina ngalo le malo wa pei o na saunoanga le na au mai. Wa pei wa pū lea mai fafo ia whai unga whai le malo. Ai se tanga ia tu iei le saunoanga la na fionga. E manino e foi le tāmata upo. O ule lo foi pe fa fengo ngā kusira IMF. Ai, o lo te nunga whātei te le mano. O le Central Bank. O le Central Bank a Samoa. I le o se Central Bank a se international body i nei. O lo whātu i nei. I Samoa e pūlea mai whafo. O le whare tupe tūtu tonu le tunu. O le whare tupe tūtu tonu e pūlea le mano o Samoa. Iwe. E eila le malo, nana ia mana na pule atoa. Pe tu na e mai le te mi whenga wha vai am tu la fono toilo ilo. Ini mea manatu le malo in mea tau na whai. O le tape nanga la ia le minista o tupe manana soala upulenga na whai. Internally matter ma le kowana ma le whale tupe tutun. Tera no mwha soal me leo patula ngatu. E leo oso ma le IMF. O le tato paanga tati whai paanga. Ai olo le loto mta upo whai. E le pūlea mai whafo whai unga whai il malo. O le malo Samoa, o le Central Bank ai. Central Bank a Samoa. Le tātou te affiliate i tātou international bodies. O ma le tātou te ngā lue whātasi. Tātou te tāpā ia inga ono me umole wha urwhale mai ei tupe so soani mō tātou tunu. Ia pe ua tupe se tu si fret le mele usa. Ia o tel tonu lava, ia lafo mai pea le whātuatuanga o le tātou pa le tupe tūtu tonu. Ia fia umai lano o ia inga o tula whono tātou. E le te tau o na tū mātila esel pa le tupe tūtu tonu. E lor mea le covenants umai ia walapo ptonga o tanga luenga me umalava le malo. A wha pēna ieni mena whai teimu o sola masa waru. Ile mātou wa ai leo mai tutonu. E te tau ngai lalo umul wha malunga le tātou mano. E le wha pēo la tui ngā mela le. E le tulau lava le upu martala au te wha alarongia tulanga umai i international bodies umai a mai tātou whai pa. Angalango i le mai e ia whatulanga na so soni mo le atunu. A le pule ina o le tātou wharatupe tūtonu o e whaia. Pe malo Samoa. Pe whiriwhiri e tangata ma kōwana me ume. Whiriwhiri Samoa. Ia, ula mai tau man me uma ua. Ua i whafole tusi. Ia. Ora matau po le minista o tupe. O ia va ia Central Bank. Ia leo o ke ua ko so markusi la IMF. La sau tau vai, la sau tau sila iai. O whenga taile a ia. Ana tōni o i tūtino mai whafo le tau te whaipaanga. Ma le a ia le mālo e ona Central Bank. E le whaina mai nisi tūtino mai whafo o i New Zealand control la tau le Central Bank a New Zealand. O le Central Bank a Tutuila, o le Central Bank a Australia. I don't think so. Ai pei tau langona le nganga le mela nea, le vo i tau tonga whitia tu le tusi e mawhia. Ia le vo koko whikia, ia le vo koko sau vo, ia le vo le vaenga le Central Bank. Ia, o mta pula pai tau na fafo. Se tau no mai sui pāna mia lai malanga. Ia, o mela pai tau no me tera noa. Whailo tonu mautu, whaifo le awala na leina maa fua na el tofa. E sui tu la fono. Awa e paule o le tanga luenga almano.
E le a fia lalo le tātou whenga vai warrant ma me pule alato. Tangata umana e piki lalo ai a ingo pulenga le malo. Saini leo le malo. Au ila esi. E ren whailan tātou walu i wapea. Tauna mai umatanga te lalo le afu mo le wha malu le tā pena i le me mo le rumana. Aisa, e itu waso e tātou le malo a kiki mai. Le tarwhengai. A tonu sāru nā taimi o tau whatu langam tau whatu. Taimi le nei. Ia, tau no umatanga te lalo tu la whono o uman ta pena mua tātou la patonga. Tātou tanga le uman malo. A tāsi nei wha la patonga tāu a tele. Tanga ole tātou whale tupe tutu tonu lea. O i e o i whafo tupe mo mai to tonu tupe. Ma monita i tātou tupe. O wheme anga i ere tamau a ingo le tunu o i. Ia sim tau whalo toi whale. Ia ua kere. Wa riki I whafo kusi. A sa whore riki. Wa makanga whakongu mai whafo kako. Ne hai, ni whapenan whaise mea. Tu mai pēr mta whai oi ile malo whitwhilia. Ai ai leo maru le malo so i le whono. Pāne mia marka peneta le whong whitalai. Tātou nai pule. Ai le ma whaina o mai se whala po putonga mai whafo e tau flex mai masolo I a tātou o le tātou tena nofo tātou e wheltonu. Ai se mta upu in whaitwhata no. Ta se e mai talau ta alonga. Ia. So vai fo ita le ta polkalami. O le si ta alonga leo te vai atu o le kirikiti. Kirikiti whaperitania. Kirikiti whaperitania. Esa, le no vai atu le tūlanga maua e fo e ua la asia le tātou. Ala awa teine. Ala awa teine le under 19, ala awa teine la lena malanga o le tāmirisanga o le sailia foi. O ni awa noe anga I o le ipolalangia, le tausanga fōu. Ia tūlanga e sele tama whainga le tātou au, le ngata ua maua le tātou awa noe tau wā le ipolalangi lua olo fitu. Ia le foi mai o le tātou teine le na best player mai o toi best patter. O le tūlanga mata ina lana, lono e lua la mata tia I ana whaatui o le au mai tātou o le best player ma le best patter, ko e maua ma le tātou awa noa e tau ia le nta mai au le sa tātou ta alo le I bon. O ina whai atangia mai le mao ai o le tūlanga o iei tamu whainga awa tamaitai. Malusi mai le Women Empowerment in Sports I le nei vai tau. Wai le ngata le kirikiti. Le ngata le soka. Le whaina mana ia le sau le tātou au soka tamaitai le under 19 ma le under 17. Ia atu ua e rara I sita alonga te tele ia le weightlifting na le la tātou wanga ia tu ia tele whi mata tia na whaatuina ma o loo whaatuina le temine tātou tamaitai. Ia le tali malo tātou I le tamisanga na le tournament le ipolalangi a le lalangi le whai mai ne. Tua e fwoi tātou au la kapi tēne la eti. O le vai aso e fwoi le na malanga le tātou pēnina I tonga. Ia tūlanga e se fwoi le tātou tamu whai o le tātou au na ia I le tere oi no maua mese tali le temine I le tamu whainga. Ia pe paule le vaenga le wa manino mai le lato tamu whainga. O le tātou au le under 19 tamaitai. Ma wa ele lato tamu whainga I le sa ilinga o se lato wawa nofo I le ipo le lalalangi. Ia le ngata I lea ni I bon. O le foi o lo whauru ele nei whala potopotonga. Le foi nele I lewa pole tausanga e foi le na maua e foi lana tūlanga maua lunga ki tono le. O le whala potopotonga lawa kirikiti tono le lalolangi. Ia o pine wha mau mana I le tūlanga o la ala ai pe luma tamu whainga tātou au tamaitai. Ia wa ia tātou tala no le lusa furu tausanga tai o talu ai. Ele ia ila se awa tamaitai mo tūlanga mai whapenei le nana ma le tūlanga mataina. Ia o lewa a tonu o le o tātou porkalamity development o lo alu nei. Ia ma le tūlanga lawa tamaitai e fia awai tātou tournament whapenei. O te lo le mana ia o nisi fo inia ta alonga o le a tau wa mo le sisi ngā fua. Wa te le ta alonga o le a whaia mo le sisi ngā fua nei tau sang. Nā tonu lava. O te vai atu e whaisina ma fia o lau polkalami na iau luma langi.
Ia, e sa oe, o le porkalame le i bon, ai le se porkalame o ka alonga. O le porkalame nei, o le porkalame o le whamanatu ini o le ongo su whātau sanga talu tuto tasi ia Samoa. Vai whai ala si te le. Ai ona o le tātaimi, o le atu o le tā porkalame le tau te tala ni wai le si tā porkalame le lava singa. Le loma ni le aspareile. Ai o te iloa la wha o mai i le tā porkalame le nei vai aso mai mwole tuol whawhitai tele ia te oe le wha apuna ina mai alo taimi. Ia wā fwoi ia mo tā upu whapena ona tā soa i le nei ai tū la. I o le nā o tau whaafonga mai o se whaapoponga le nā o le tātou porkalame le lava sina le nei a le nei aso. Ia o se ngana ua sala ia whaamangalo le au auna ai o le leisi tātou porkalame i o le whapena ona tātou talanoa ai. I le porkalame whaata oto porkalame tawa loa o le ono su whātau sanga tawa na tūtua